Wena ntata matawuti. Italela uma ntata matawuti risalele wena. Ho tsona dikonyana mabale di amatla hosi. Batla mo fa metsi. Batho o se batla mo fa metsi. Ke batla fa motho ka metsi. Temkosi ya vuma. Lento sithi Batho ba ba ulule shabile ma. Ba mo bofile monna o. Ba mo file dikhutlong tse nne tsa lefatshe hore. A ska bona. Hore o etsalang. Lenaka le ba mo controlla ka lona le. Ni funa nna. Hamba. Who's telling you to come? No. Hamba. Batshele tu. Why was telling him to come? Why was telling him to come? Mamelani. Na lo yani. Temkosi down. Re kopa wena Kristo konyana mabaledu a holoka Modimo tjo ha o fa mabaledu a holoka. Re bitsa ho wena ntata matla ohle re tlallela ho mang ntata matla ohle. O ya khuluma ndo. Yebo, udlisiwe baba. Batho ba le shabile ndawo. Awusile. Batho ba o le bona. Ke coffee Coffee o ithala ngakupaketha snipe. Lenaka le ke lona le. Wa bona ha o tshwere khomu o ipala modimo o e controlla ka manaka. Bale ba motlile hlo e hore ska bona next. Hamba gini. Sisi wena mama limthika kakhulu wasiphatha nekuseni kanjani? Wena kumela manje. Ngithomo lo right. Ya. Ka tsona ditaelo tsaka e tla re nthoze kaofela di tla fetoa lefela. Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Speed Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for tuning in. Without forgetting, let's the subscribe. And make sure what's like share the videos. But go Instagram, go TikTok, Lady Blue 080, hashtag yes baby mutomolu. Let's get along on Facebook, Lady Blue yes baby. But so we can go. But if you are not promoting something like we're no makeup artist or hairdresser and no feel like about the street channel so promote but ka tsela e jwang o batla o bontsha mosebetsi wa kwa whisking e Lady Blue go etse manala ke gone o bona hantle ska go entse manala a jwang o bontsha batho bontsha di viewers miriri fela ntse jwalo nice batho ba holo ke kopa tshotse di viewers tsa street channel lona tsa tsena ka jeno le bo mang le wa ile ngoletse nna ke ntomkhulu ke tlile mo go gae ne ke tshakile and then 29 masifika njalo la ekhane umntana ka Bhuti uThemkosi ne asivulela igate njengamanje uma ngila ngibhekile lapha ukuvala igate ukuthi usazozivulela nje uma size la ngoba sifuna uzokhuluma kahle kathi asazi kwenzakala lapha ekhaya ngoba njalo masifika sithola igate livaliwe so size la ukuthi solungisa le ndaba asazi ukuthi bazovula noma ngeke bavule into engishoyo so ngize nosisi wami yebo sishadile nami ngane ngihlala la ngihlala khona kwami nayo uhlala kwakhe unabantwana bakhe kodwa sisakhona ukuthi sifike la endlini noma kusekhaya noma sifika sifuna ukwenza imisebenzi asikhona ukuyenza imisebenzi siyavalelwa kunale ntombazana nje khona lapha ngaphakathi ukuthi iphumaphi ngoba akaza sisho ukuthi unentombazana ayishadile akaziwa nasekhaya so sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani njengoba siza la size kuzolwisa lento sizokhuluma naye siza ukuthi kwenzakalani ngoba kuyasho ukuthi khona intombazana ahlala nayo engasifuni usibiza ngeinhlamba zonke masifika la into ziningi so bantu abadala nina ngesibongo ni family kabani si family ka Khaba okay no angisho ukuthi ni family kabani ezi like ngobhude ngifuna ukwazi isibongo senu ni family ka Khaba okay nice so nina nithi lana kwikyo henu kuba kwakasuthi kwikyo henu mini ngumntana kaBhuti wena uhlala like elikhayeni lalaki njalo wena nobaba ka lo mntana lo hlala ngabantwana bomongo isidlukulu yena uzwe uyizukulu so ngiyaqoshwa nje ayisaqoshwa siyakhishwa njalo asikhishwa na kahle usibiza ngeinhlamba zonke masizela futhi thina singabantu besintu ngesinye isikhathi kuyaye kufuneka ukuthi hamba ekhaya kini yokwenza into eso asisakhona ukwenza leyo nto usibiza ngeinhlamba zonke lo mntwana
so sicela nizosinceda ukuthi sixazulule lenkingi ngoba sikhathele kakhulu. So okay motho mongolo ke a le utlwa go khele khathetse so mona kuhlala bani kuhlala umntana kaBhutweni nje ayedwa uhlala ayi-1 kodwa ngendlela esizwa ngayo ngathi sekanentombi ahlala nayo ngaphakathi asazi so yena samshiya ahlala ayi-1 khona la ekhayeni lakaBhutwethu. So manithi niyangena Nkosi yami uyanicosha akafuni nokufika athi uyithatha phi right yena ukunicosha emakini into esifuna ukuyazi ukuthi uyithatha phi right ukuthi asixoshe njalo namanje yabona livaliwe igate ukuthi songena kanjani kusho kumele kulwise njengoba sithi masingene ngenkani nani mhlawumbe nizositazulela lenkinga esibhekene nayo ngoba kunzima ungena lapha ekhaya asikoni kwenza imisebenzi ayikho into esikoni kuyenza njalo sibadlwa ngaphandle uyabona. Eish batho ba unicela senzeni kanje abantu abadala ngicela siyene nje njengoba sesifikile lana sibone ukuthi kahle kahle lo mntana lo udliwa yini mhlawumbe uyagula asazi kuyenzeka abantu abadala ukuthi umntana abemncane kodwa agule but singazi ukuthi kahle kahle uphethwe yini so beyadelela yayile nto lesengisho umuntu omdala ukuthi uyagula ukugula kwakho usile abantu abadala so nankopa go family yakhe ba re keneng batho ba baholo ntho tlo yetsa no e re kene mona go habo Zweli ke Zweli lebitso la singene ka bo Zweli lana Zweli la utlwa batho ba baholo ba lla ba re Zweli wa batebela ene ke family house kana ko yena ke setlolo ma go tebela batho ba baholo ma habo bona like abuti Zweli usile mshimano ana no ke so batho ba ngicela singeneni ke sibone ukuthi kwenza ngalani singajabula kakhulu singajabula Nkosi yami yo awu bantu baba nana nibadala kangakanani Nkosi yami nize niqoshwe emakini sizwenza kanjani amasiko asaziwenzele isibani ngoba into kumele ngabe siyenzala la ekhaya uhlatshwe kwezenzo impilo ngoba khona manje into zethu azihlangane zabantwana akuna nini njala gogo bulani gogo Nkosi batho ngotla mang ke ditlhakotsayo o setla ya tsotsho nguwe umuntu omdala sisi wena mama lipsika phezulu wasiphatha ekseni kanjani kamera manje why the camera tata nisitshela sona camera wena kushadiwe la ngikini la wena ngithi Nkosi wena kanjani ngizokhala legate ifunani uzosibonisa libathu la Nkosi kwakho kuthi wami ujwayela amasimba wena tiklayo hayibo kwenzakani lapha ujwayela amasimba ufuna ngakwami ilalela ke kwakho hayibo kwakho la kintu yabo batswadi ba hayibo ngicela ungasibona ungasiphapheli wena akhona kweni la sele ngamanzi nifuna na hamba ayinani la uthela ngikhawo no hamba Sibatshele tu. Why wasitshela ngesikhawu? Why wasitshela ngesikhawu? Ene mamelani. Wakho la. Yes, angithi unokuya wena vula le gate. Unokwapha ngithi suka mama. Sifunani la? Sifunani la? Ngithi akuvule gate my brother lalela asoswa ngaba kusindlu yakho le first of all family house awuzoqosha labo mama ngoba bagugile awuyenze yonto my sis wena first of all the way uritena ngade urithela le ka moto le diphampasi why uthola moto kana why urithela ka moto urithela ka moto why ungatshela girlfriend yakho ukuthi why isithela ngomkhamo why usithela ngomkhamo usithelelani ngomkhamo nifuna nina ngamapampasi umkhamo nifuna ungangenini lana bangeni labantu la hayi ngifuna bangeni bangeni labantu la afunani la kwami labantu siyangena anisiphi every time my brother silungisa kanjani ngakwami mama angeke my sis hamba mina ngizwehonga uzwela ubabakhe uzwela ubaba uThemkosi ngiyengiphambanisile lalela ke futhi ngicela ukubona udelela labo mama wena kahle umthetho akusinto nayo umthetho awukho awunamthetho
first of all labo gogo laba badala and bane-right ngoba ilikhaya lakubo sisi Delela kabi. first of all usikakethela kamuruto Ngithela usathule muruto Hayi fuck off man. Fuck off man. Ungenaphi? Nifunani? Sisi ngathi sophaphe kakhulu manje uyaflya wena Kumele. ukuthi uyafika kumele kopa le theose ngwale ka selwane le youth le bana ba yang so especially yena ba monyala le dikgoma zang datamo wa bonga buyele kini hamba controller kini Ziyendleleni inkomo ziyeza inkomo. Ziyeza inkomo asindlu yakho le kuhambi-ke ene ke mosadi umfazi ngaleso sikhathi yebhuti umfazi ngaleso sikhathi uchitha ibhakethe manje ngo-12 Nginomhlola lo usubekele lo wawusitshela Nginomhlola lo wenzakala kufika abantu okay batho ba baholo kupaketseng so Themkosi uThemkosi angithi lalela lana yindlu kabo kiki habo baba hawo mona ni abo baba khona abo sisi bakhe angithi uba nokuphira asali manje ngicela sizwane nabantu abadala ngicela nehliso nima ngibuza uThemkosi uba nokuphira right bathi lento yakho uba nokutshelile basoya owner ngoba kiki habo mama wena wisindlu kulusana wewe ungazithengeli indlu if uzokwazi ukukhothola nalo sisi lo wakho if nizokwazi ukusithela ngemikhamba ungazithengeli indlu wena uzowena wena uzobona thela uzogroundisa sisi ungathembi ngizogroundisa ungathembi Ngalithela. ukakithela kamuruto iya ywe pe wena usijwayela kahle bese ushada lo sisi lodelela abo uyadelela uyayibona lo thela abantu abadala ngemikhamba bese uthi umfazi lo mayisizi inhlonipho yini Ngizonibonisa bakufundisile inhlonipho bakufundisile inhlonipho Ikwethu la wena ngisazodila okay udila umuntu wakho Yes. lo delela abo gagadi bakho Yes, kodwa umuntu wami. awuswabi kini bathini kini bazothini kini mabayibona le video malokuthi abantu abadala Ngabaphinda. endlini engaseyazi Noma ngabe ngidile kodwa ngiyamthanda umuntu wami. uthanda uba bakuhlezile Iyasebenza umdlisa vele umdlisile lalela vele umdlisa umkhamo vele umdlisa umkhamo ngibone ngokuthi umdlise kuphi no umdlisa umkhamo wena ngibone ngokuthi uthe my sis lalela yazoma wait lalela sis mina ngiyakuthi usithele ngomkhamo 12 ngabona ukuthi uphuthu wena wangaloyi umkhamo uyawufuza umkhamo wangaloyi dathasithela Umdalakazi uzobhiza unsokoko. Hayibo. Basiba ukuthi kuba kini nkamara shebeni. Akutho mamela ngakho. Kuba kini la. asakwazi nokwenza umgidi ngesimanga sakho usijwayela amasimba Endlini zenu. sekhaya la Sekhaya la baby yo. Ngicela sihlaleni phansi asolalela ngalo sisi lwama lipstick aphephule. Nine right bantu abadala. Nine right. Ya, ngicela uhlale phansi bhuti. Ene utshele lo sisi lo wakho ukuthi makangena abantu abadala bayahlonishwa. Arabasi ngizothi ugusha mkhiphe ngaphandle. Ngizothi ugusha mkhiphe mina. Okay, ngizomtshela. Wena ngathi bayakucontrola
yini uphuza umthamo Awangcontrol lutho ukuthi ngilenzelweni isengakhona. Yile isengakhona siyolaka la kwami. awusithi Ngikahle niphathi sikhulume ngahle le ndaba nizengani la. batho ba uyazi ukuthi angithi mabangena kopha lethule enkofela batho ba angithi abo akahadi bakho mabangena la wena uyabaxosha ubaba kuthini emathuneni lapha lele khona wena uxosha bosisi bakhe emakubo bese uyeka lo mntana lo osile lo odalela abantu abadala usithela ngomchamo namaphaphasi wena ukhipha ibhakethe lomchamo ngesikhathini wawuthela thina wena mina ngiyangena wena wawuthela kamukuthi ungithela ka inkamukuthi wena wawuthela kamukuthi ungasifakela amabhathi wakho thina Ukithi la ngengithula. Akusukini. wawusifakela amabhathi wakho umchamo Kusekhaya mama maybe lo sisi ukhohlwa something ubani igama lakho ngiloko ngiyekuthi Angiyazi lento eloyayo. Kimani libisela emayiphana Hawuthi ke Mina ngifuna Balisi igama lakhe kade ngitshela ukuthi balisi igama lakhe. ubalisi igama lakho Igama lami ngumakoti. lo utsho ziphi ko usayinile Igama lami ngumakoti. Themkosi nje yini umakoti wa Themkosi ye lo sisi lo akena likubo ngoba uyagasa akena likubo na ye yazi imhlobo sisi kini kukuphi bayazi ukuthi udalela kanje umama kuthini makhuluma kanje uthini lele khona uyamanga ukuthi kwempela ikhaya silagidana Uzenabo. hambani endlini yenu control endlini yenu Ubalizile ukuthi Lutho. manje yini le? Angazi kwenza. yini angasenza sazomela Yini le? Angazi kwenzakalani. Mari wena ngifuna umuzwe nishele ekhaya lelimile Yini? sifika nokwenza izinto zethu la ekhaya okay izolangitshela ukuthi Into zomdidi zenu. ha wena Yini usile lezo? kuthi Yini lezo zinto? ngizathi lo sisi umkhiphe Yini ngathi lezo uyaphapha zinto? ngathi uyaphapha Yini imididi lezo ebantwini zinto? abadala asiwe Angeke. nomaletho wakho la Niyamiyeka ke lo, niyamiyeka lo. Akayindawo lo, niyamiyeka lo. Angiphumi. Niyamiyeka. yini into ezoyikhuluma ngoba kusifemeli lo kuthi awukhiphe lo sisi lo No. awumkhiphele ngaphandle Phuma. Otherwise Angiphumi. uzathi kuthi Angiphumi. Phuma, Baby no. Akayindawo, akayindawo. Phuma, Akayindawo, baby. akayindawo. phuma gogo myekela Akayindawo, akayindawo, akayindawo. kuthi khipha lo sisi Phuma. uyaphuma Angiphumi. Angiphumi. Baby waza baxoshe labantu. Baby baxoshe. baxosha kuthi mkhiphe ngegate lo sisi mkhiphe wena fanele sokuphalazisa kumele silungise indaba yala ekhaya ukuthi kumele kuhlanganiswe izinto la ekhaya ziningi into kumele zilungiswe Themkosi sithi ukashona ubabakho uyawenza umsebenzi la akukazi wenza umsebenzi ubhizi uhlezi nale ntombazana le ntombazana isingaze eyibiza ngomakoti umakoti kabani Themkosi ubekwa la ekhaya ukuthi hlala la ekhaya ugadi ekhaya wena soyelenzela lakhe ekhaya Sesithi masingena ukuthi sizofunani. usibuza le mbuzo Usibuza ukuthi sizofunani kithi. ayihlangani kanjani Themkosi khona manje kumele Eyaphi yona lento lesinuka nandwendwe uhlala naso. awukuthi uzombamba lapho ukuthi angangeni ya ungalingi nje usondele sisi ngizokubizana namaphoyisa uzuthuka nabantu abadala kanje namanje usithelele ngemikhamo sinuka nje wena nje la sinuka wena kunama uniform sinuka imikhamo Nesimilo le. akushiyo ukuthi kukwakho Into oyibonayo nje ukuthi sinuka nandwendwe. kumele uligadi ikhaya libukeke Hawu. hayi ukuthi lenze lakho nazi indawo ngabe uzakhela umuzi wakho ngaphandle beke sikudine singekulandelela ngoba besikuthembile nje umshana kodwa la kuyamosha Themkosi Manje ke mama siphela. Themkosi khona Ngenze njani ke kumele wena lungisa indaba zakho nomuntu wakho nami nofuna indaweni la kumele ngihlale khona ngoba kumele silungise Manje la izinto ekhaya ke mama ngishiya. Ushiye ngoba awuhloniphi masingena nje asiyaphiwe masimele sikokhoda asitholi akuvulelwa amagate kuvaliwe nivalele ngaphakathi noma singamemaza sithini sesibuyele emuva yebo sinamakhaya ethu kodwa la ekhaya kumele kwenze umsebenzi ngokubuza nje umbuzo oyi-1 ubabakho uzweli washona nini kumele ngabe kudala kwalungiswa umsebenzi kodwa namanje lezo zinto asikhona ukulungiswa Eqinisile mama. kumele kulungiswe izinto ubhizi uhlezi nale ntombazana Umsebenzi. kumele kwenze njani zona kumele gogo usho ngithe bambeke ngaphandle le ntombazane ngaphandle nje noguthi i-girlfriend yakho ngithe nje ayiphume ngegate Makaphume, ngoba mama. akena mthetho uzwile utsho kubo gogo anikhuluma ibudidi yenu ngicela ukukubuza something wena mawubhekile ubona i-future nalo sisi lo othi kubo kahadi bakho kubo anti bakho abatshele ngemididi tshela mina ke Themkosi wena mawuzibona njena ubona wena i-future kule ntombazana ekhona ukuthuka abantu bakini ngemididi abomama laba badala abogogo laba bakhulile labantu ene i-girlfriend yakho ibabiza ngemididi izoba controller emakubo wangamfuneli room nihlale roomini akusindlu yenu musi kuyabo kahadi bahawo njalo Ya sengiyayibona ngempela le. Letho ngithi bakudlisa umkhamo Themkosi ukuphuzisa umkhamo lesisi lo. another second thing uhlala nalo sisi sokulate kangaka wayiniye kumkhamo ngalesikhathi Mtshele. i-girlfriend yamampela nefuna ukubuild i-future naye wayini izoye kumkhamo manje usithele ngemikhamo namaphampasi Mtshele ye Umfazi yona lento le. Sengiyabona manje sisangena umfazi. yibhadi Yini? nje isinyama nje Ibhadi, yonke isinyama, lento le ichizo. kwempela
ukuthelwa into enso ayithi inkosi kumele nje ukhuphule umqondo wakho so ngicela ukubuza something Themkosi yini into enza ukuthi ungasavumeli ukuthi abokarhali bakho bangene ejaridini angazi nami ukuthi Themkosi akithini idliso elilapha phansi kwami ngoba yonke into sengizwa ngaye nje bengizobavumela nabo akakhadi bami ukuthi bangene yile mfazi lona uyamsaba ma uyafisa ukuthi angahamba simsuse phambi kwakho sike sibone ukuthi ukhopha kanjani ningangisiza ukuthi ngimsuse phambi kwami sihamba naye ngoba samfuna kule ndla ngithi uthi wenziwa uyi ukuthi abokarhali mabafuna ukungena bangene and so make sure ukuthi ke if uzoyiphinda lento sokuvulela protection sizoyenza ukuthi make sure wababamba nje abokarhali boshwe ngoba ayilunganga into oyenzayo ngeke uzokuthi abokarhali abakhona ukungena emakubo ngenxa yakho yeah hayi ngicela ungisize ningikhipheni yena lo mfazi la ngilungisa maka abantu abadala nambona isidlukulu senisidlile maka hayi mina ngicabanga ukuthi simtholela usizo namanje nami ngiyacabanga uyantumaza nje ayikho nento ayiyo ngiyadinga ngempela usizo serious kwempela so yabona ngempela leyo yenzayo khona into ihlezi yami ibuhlungu mntaka mfowethu yona ihlangani hayi ngidlisi kube isimo nje sisihlanganisayo sibone sisenza kanjani kuzodlula zonke lezi zimo silungise nalento kumele ilungise ukuthi ubaba washona nini yabona kulungise zonke lento sengukukhiphile ngoba bese ngukukhiphile Yeah. Wena baby. Wena. Uyakuthi kahle kahle uyangilahla. Uthi mina ngihambe. Bahlale bona mina ngihambe. hamba kini kukuphi sisi Ngihambe. uhlalaphi Uthi ngizwe ngawe wena sithando sami. Ngihambe. Bahlale. hayi ngicela silungise into la ekhaya sisi Mina ngihambe. hamba sisi hamba ngisaqhubeka Themkosi ngicela ukubuza something lo sisi lo kahle kahle uyakucontrol nginjani yabona kanjalo ngathi uyangikhuluma ngathi ungidlisa Ngiyacontrol umkhango ngaleskhathi ongaboni wena kanti uhleli nawo Oh, sibatshelile manje. Sibangenile ukuthi ungilaphe. Nina nisile nina. Ngicela sikhulume baby. Ake umuntu ozokhuluma noThemkosi awuthi ngikhulume naye kancane bomama oh Jehova kudeni maka ukuphuza umqamo Wena the time isilala sonke bongithembisa lendlu le. Sekenzakaleni manje? what mama Sekenzakaleni? hlala phansi kumele kulungise lekhaya hlala phansi Sekenzakaleni? phuma indawo mkhiphi Withe mina. hlala phansi Withe lendlu le. hlala phansi Izoba yami. hlala Woza, phansi hlala phansi hlala phansi uyaba yithi hlala phansi hlala phansi hlala phansi Baby, ngiyamthanda Baby, woza. Uzosikhulume. Abantu laba bengenzela. asimlalela akhulume makangasondela simuze ukuthi uthini my sister wathi ufuna ukukhala khala Khala sisonke la. Bothi lendlu le silalana uthi lendlu le eyami. nilala kodwa baby ngiyakuthanda baby Manje wena uyangilahla sothi ngihambe la. hlala phansi asenze into zala ekhaya phansi Baby woza. hlala phansi wena Hey, labo mama bazokupha abantwana. ngihlala phansi Bazokuphumuza. bekuyiphampasi kabani phakathi kwebhakethe mawuthi nje umphomntana yakabani leyo phampasi Ungenaphi? ungangitshela ukuthi ngingena ungangijwayeli mina ungangijwayeli kabi angilweli idlu zabantu angijwayeli idlu zabantu mina ungalingi nje ngidine hlala phansi Umntana wethu usekhresh. umntaneni usekrethe Yes. so ushadile la ma ungarespect abo mamazala bakho ngoba lirikibo Bona respect. Nang respect. qale wena Mamele ni respect ukuhlala bani. ukhiya igate so Nawe baby. Manje soyangijikela. angeke ambozifunelani noThemkosi ngoba wena ngathi umama kakhulu wena makaphumi ngathi uyayicontrola le ndlu le mama ningamjikela hayi makaphuma Baby, makaphumi aphinde uyasela mama wekulu mama wekulu awuyeka umdlo awuyeka Themkosi kana umdlo phuma wesini kanti ngapota udrip mkhiphe makaphumi la ngibone la mama akasimshayeni kamile mama makaphumi Themkosi makaphumi mama motele kamile matha mama akulibaza hape phika khathile mujatini makaphumi makaphumi mkhiphe makaphumi makaphumi ya ngoba ayikho makaphumi ungaphinduzela ungaphinduzela
uzothi makoti wenu Usimashela igate lakithi wena. Phuma. Dig line. Kodwa manje ngeke usichitha nje sami. Singirahe lento. Angiboni ukuthi sibuya sizokhela bogogo bami laba. Phela baqosha futhi manje le ndaba sesingiyayizwa. Ngoba manje bazofuna i-professional order ukuthi uzombamba Wena masimba. Shaya. ufuna ukwenzani and another umntaneni usekhethe and angifuni ukuthi uyabona kube nini. So James sisi manje ahlale kule sasipho lapha alele. Umuntu wa. Ngoba umntaneni. Sisibambe. Mama utole. Uza behave na. Yeah. Uhlalisa student. Kubale menganyana. Ubani ungana ukokhethe neke unganomnyanya. Uthofa ngakho into thola ngwalisi. Okay, kubale tsho usengimoya. Sisi lalela lapha. Yabona mina mangizelana nesichitha nani. Angizelanga dalele ana nokuthi nje sidlale njengathi ngamapopa. Asithi amapopa ngicela ukumela bhuti wami. Ungambamba isandla ngoba vela hayi umchambo wona vela. Sisi lalela ke. Lalela. Ngikubonisa pise one thing. Yeah. Themkosi ngoba ulana ku family house and lo sisi lona usidelelile nodelela boma. Ngicela ukuthi at least ke uniyohlala nerumini yenu. Niyipatlele urum. Then wena uzaza ekhaya anytime till lo sisi afuna ukuba ne respect. If kungekho njalo ke angahlali nawe avakashe ngoba unengane naye. Bathi baba ulini thini na njengabantu abadala. Sikhona uba ne-access masifika la Themkosi sicela ukuthi usivulela ama-gate. Hawo masinento ekufuna siyeze la sicela usivulela i-gate. Never. Wena sisi Never. Angeke yenzeke le. Angeke khona manje sizongena ngenkani Ngizorentela ngihlala lapho Ngizorentela nina uzophuma Ngizosirentela. uzobona umuntu Angeke uzobona umuntu ongayi ukuthi ukubeka kwephilayo uzofika indawo yokuhlala hayi sikhathelo sisi lalela. Asiceli siyakutshela. No, indlu yami. Indlu yami. Ungitshelile. Yes, ungitshelile. Yebo. Indlu yami le. Indlu yami le. Sisi kini kubuza. Angihamba la. Angihambi. mbuze Uzohamba. Abantu baba ulikubaletha usengimoya. Sisi kini kukuphi inkosi yami kopa lethelene emhlweni nkopa kwaleni. Awusiheni ukikukayi. Yo. Hedi kukayi my sister. Umthwesi asebenza kwaVenda. Ambiza arkitlodula. Manje seyangikuba. So ke kopa botsa something. No. Hedi wa batella so. Akibatelle bomme ba bantella ha. So if usabatelle so why ubitsa batho ba ka meteti why o re tshala ka meroto. Bona ba. Ene bona mo tle jwang tshopho go. Bangwaka le bona mosta. Bangwaka le bona. Ise re fita muntu ba bitsa ka meteti. Alisoka le respect. Okay, alisoka le respect. awusihlala ukuthi siyathela njalo ngasonke isikhathi kodwa uvula igate livaliwe Une right ukuvala igate Island. Vakashela umuntu wakho ungahlalela. Ngemde time akikhipha amalobolo. Okay, ngevenda. Uza kufunela iroom. Uzenza njani? Ngifunela iroom. Uza kufunela. Wena. Izinto zabantu abadala obaba okhokho obukhulu laba la. Ziphi? Safuna ukuzilungisa. Wena usi. Wena ujwayela. Uyabona ukuthi umdlisi. Uyabona umdlisile yayibona into ezenzayo. Uyashaya. Sengidlile. Hayi awusose. Sengidlile. Abusive my sister. Ngalaphana ngempela kodwa manje songishaya kanje. Siyangishaya ngishaya. Mina uphume la khaya. Uyakushaya. Mina uphume la khaya. Siyangishaya ngishaya. Uzongitshela ukuthi mina ngiyofuna iroom. Ngiyofuna iroom mina. Ukakhi room. Phuma-ke la ngaphandle kwegate. Awusangene endlini. Imali. Abantu. Hayi imhlolo kenzini imihlolo. Bahlama ufamethi. Batho awusuba ka ufamethi. Ke ba hlefa o thoka metsi. Themkosi yabonga
lento sithi bathi baba ululishabile ma ngithe Nkosi uyavuma bathi baba ulu wazobona imhlolo that's why ngisho lento ukuthi yathanda wazobona ngizobona ngithindi ubani ufake lento la ngithi ungangithindi nomloyi lo mama wazobona mntana mama woza bheka bathi bana wethu ubani ufake lento la angazi sifa ubani buza yilo mthakathi osela ngomqhaza naye hayi bilona yini ifika mo shabani kamuntu uyophela ngapha kungenini kunalento efakiwe la ngaphandle ifa uthe Nkosi zonke into ezenzona zenziwa kanjani ubona fakela kukwakho Nkosi saphila lokho ukuthi kukwakho yini lento efakiwe la ifa ubani mayisisini ngathi love potion na yini ufakwela thina siyazi imithi esiyithola la beka nje ufakwe lapha izimpondo zezinja tshele yini yona le yini sisi le sithi ngamakabo shaka bathi baba ululishabile yini le bongamelanga siphile sinyathela yini le umuntu wakhe wenza kanjani kodwa uyamthanda umuntu bathi baba ululishabile indawo awusiyini le shem bathi baba ulibona ikofi kofi uyithala ngakakuphaketha snipe njengweni ifunani kofi ntshonya snipe awe na ngishuna baby dala siphuza soyithuka ngithi ngitshela hayi imhlolo le kaThemba beniphuza nithi oh manje Isizo zonke lesi. isidliso Bengingaboni nina naloya nina wena uwoloyayo naloya nina uwoloyayo wena uwoloyayo naloya lento sayela ngaphathi ungakwakho naloya lento sayela ngaphandle naloya naloya ngithi wena naloya nina angiphume angiphume la angiphume phuma mama lo wena udlisa uThamnkosi nobheka mina ngeke umenzani unanesibindi hamba la sokhala usiyathakatha thingathi impahla zakhe afuseke uwothakathayo man uwothakathayo khona mayikhona into ezigcwele la ijatu Ngiyabuya la. uwothakathayo guys manaka bathi baba ulunali manaka Ngiyabuya la. wena Themnkosi yena sifaka uye lento lezi ufakile zinto kule jalini hamba makahambe abathinda bulo bathi baba ulu tshale mojakate ngasakenze bomanaka itawata ilukiswe kuyena Themnkosi aribulayile yini la yenzile la ngaphakathi ngoba uye uvumile ayekho umuntu angasuka impondo zani lezi isho liphinde uyena Themnkosi uye kumele alungise indaba ngoba kusho ukuthi bebahamba bonke muthomolo uThamnkosi udliswa izinto yonke into and uyavuma impondo zani lezi khona umuntu ongancenga umuntu uthi uzele nomntwana ayihlangani umntwana makabe umntwana angeke avalele endlini kamkhulu siyabo antibala ekhaya lento yo so kodwa bakazoyenza ngale ndlela ngeke sivume lento ayenzayo ngeke nangihleza phakathi naloya nina yini Themnkosi lawo Themnkosi makaphume lo muntu sisi yini phuma ufunani uThamnkosi okay asizwe abantu abadala nathana baby mara so ngeke lento lezo mdlisa zona umdlisa kuzitiye baby uphuza baby tiye le asithelele netiye sayiphuza soyithuka Themnkosi angithi into kumele ihlangane la kumele ahambe yomfunela indawo yakhe la ekhaya thina sithi kusekhaya Yeah, wena kumele umfunele indawo yakhe Themnkosi ngicela niphume awuzange uthembakale Themnkosi njengegama awuzange uthembakale ngoba la ekhaya ngabe kuhlalekile ngabe yonke into right awuzange uhlale wena Themnkosi kwempela mathaboza hayi muyeke hamba wena why can't you makathatha phansi Ithi sikhulume le ndaba le. Ithi ngikhuluma into engishoyo mina. Baby mamela. phuma uthembakele kodwa nje igama lakho awuthembakalanga ngoba zonke yonke into igcwele la asasithulani la ngaphakathi kanjani nithi wena nomuntu Kanjani wena? kanjani kumele Sivakashela nje. umthatha bathi baba mama wait bathi baba ulu wait my sis ayisesikhathele ukusekuthele Nkosi yami namakhemera akubhekile angifuna ukuqamba mama so okay bathi baba ulu kubaketheni so sisi lalela Ngikho amanzi ngithi umoya. hayibo arishe benginabile sekwathaba le bithi hayi kutsho mbheka ukuthi uthelani emanzini Nkosi yami until next until next ngikhamanzi ikhalapha ngikubona phela awayiningimela uyaloya vele uyaloya ngiyaloya khona into ofuna ukuyifaka lapha ngaphakathi khona into efaka wayemcela ukukhela amanzi wayengathi ukuthi umkhela amanzi wayemela kukhela amanzi wayemkhela amanzi uyathakatha vele uyaloya vele uyaloya Ngoba kuningi ngoshakala babo bhulo. hawu ngabe uyaphuma uyahamba ngoba vele kuphelele kwakho uyaloya
Sikhiphe lento zakho Nawo sekho right. usile Usungenye wena into Themkosi nawe vele nje engabonakali. Right. yonke into akayihlangani Kwenzakalani? So nje uzwelathi indalo lekhona emathuneni uyamangala nje ukuthi Uyaphendula. uhluleka nje Yini inkinga yakho nale ntombazane? phansi uthi ulona uzoyisa kwenzakalani? hayi mina uyangimangaza kwempela uthi Nkosi kuthi washintsha hayi washintsha awuzange waba uthi Nkosi Asilungise qala uyohlanza. yonke into kumele Uyophalaza. ibe njalo vele Phume nesidliso lesi. yonke Yebo. into yazi nje ukuthi Awusaphili phela wena. akasaphili vele yonke into seyihlangahlange nje Nkosi bekangazanga batho ba baholo ke yona o mathile ma o so la ga ke tsebotsa la so ntse ke ikopanga ne kopa re tseng so batho ba baholo ke kopa le batleleng Themkosi re batleleng Themkosi re le street journal motho wa setso leni o re because nahana of ntweni ntse ke ithuwang Themkosi go jeswa ditlhare tsele ba re ke coffee I think o na le ntho tse ngata tse etsalang because of la le moshabile so o dumela everything uyangimangaza kuthi waba isithithi Nangendlela yiyo nje ushintshile. uvuma yazi Uvuma yonke into. noma emthatha eyamdonsa uyavuma yonke into Oh, hayi mntaka. batho ba baholo ntho e etsalang ke kopa o etsang so ke kopa o gutlang le part 2 mo go tlo kgona go re thuse Themkosi ka traditional healer ya rona ya ko street journal re bone hantlantle taba e ya Themkosi e hlokang profeta rona kapa e hlokang ngate ka rona ke batla go bona gore Themkosi a ka thusa la jang batho ba baholo ke a le rata ka fela batho ba baholo ke tla le gutlela le part 2 kopa o bua fela le family no re bua private go etsa jwang then part 2 ke tlo le gutlela ka yona gore a buti Themkosi go etsa lang ka ena ke a le rata ka fela batho ba baholo le ska le balang no dilo tse leng follower le ska le balang no follower mona mo street journal le be le make sure na le mathata street journal 58@gmail.com ke a le rata ka fela yes baby so batho ba baholo be direla ke tseng